attention TV so and nana pay ya say dia na ye kwen twa na matranse attention TV so den sem empa ba be sum se ne be a wonso benya ne ekoso anase ne a yetiti wo wie mu no so be hu ne a ekoso wonso be tutu anamo yi a ne etu ye nuanom bi no wonso hwe na nkoto sa esan ne mu bi ye nua be ma prophet bi apie won tinten so ye friend Seer1 general or a young prophet bi a me kwa me hye de hu ne mi na ye ko hu na ye ne hu se ma ba ye ba be keme wono no ba be tena se to Ghana fo ne ye ye wo ye app nyina so ne network nyina so se ye momodi ase ye be ma ye Osebo de Zaraman Osebo de Zaraman man ye wono wo shekota obi ade she trouser no wono de ode she skirt na chese wono na fade no waye ne srunko kra wo pia otunu se we de o dance e wo na fade ne dressing nyina wo dance o otumi shekotu no a she skirt no a she ma shoe na chese wono the bride no ye very different no dressing so a aya na fepa mahwesa anka be ma bi besi ne bo na nka wafa Osebo brand no obi antimi na chese Osebo o demu fua difo ise ye mompa ye ema Osebo de Zaraman because ohun ye nyamida na di chene no na Osebo wakopie the dark word na chese wakopie krobia emu osumpa ye foso din jare out the Zaraman so na ano odin na mo kodu honom wo kire ne so ye de wa ha wo se ye hono se wa mia no ho a enye ade ababi wa kodu na ye de yare ato so be san na chi aba ati asefo asas na chese odifo ipa chemu chese si ambom pa ye mu odin pa ya ntage Osebo be kwa so na ne sofo eni wo bia wonim no na se ya mom pa ya anhwa Osebo de Zaraman ye beto yare ato no so asa yare no edini be ko wuo mu na wono akasa wie no no aso chese nyankopon we oyi kire no asa redeem na chese God reveal to redeem na chese nia oka nyina ase ye mia ye ho ebom pa ya nyankopon ebetimi age Osebo de Zaraman Osebo de Zaraman na danfo pa twetwo mu two eti asem no wono so abekasa dia no yi aba ye ntie se nia woka no ene difo ne de no ebo ebrana enkomra sisia Awurade adade bia dia kyerɛ ne Vimbas na ya mo ho mpaya wan wi bi wi bone nipa ben nipa efe no Osebo de Zaraman Osebo de Zaraman nipa cho owehefa wa wonim no na busuani na asori ni ne dofo ne ba na dwumayini momma video we enrich no menya ni suade hunu bia for Osebo de Zaraman na ade a mehu ye mehu se ne kra enam esum the dark world mehu se ne kra enam esum na why so frustrated na mehu se all press of back to the light na ne amete ne se aha de wo ba untumi nkobiem wo ba ha untumi enkobiem na mehu se sunsum no yade bi na mehu so mo de to ne so na se ya we LED no kopie sa dark world ho no mama ye mo mpaye mam se unim Osebo a me nka mo number nka me amefre no I don't have any direct contact to him nor his people. Come here, my friend. And you know, me someone share video we man no can Osebo de Zaraman. Baby, I walk. Na what to say? Because me who ya dear say ya dear done so. Na true ya dear me who say believe to baby I won't pay. God revealed to redeem when you work on it. And when you meet each other, we are more man no etrum. And as a prophet dear, nyamia da dear dia chem na beka. Ti Ghana for me mom pay mam. Na yemwa no paibom na Awurade mo an ensi wo ye with Jesus dimuti amen fashion killer so akin kon ya che no atum ewo Italy information akwa we video a oya o se ya che Osebo atum o Italy enya no kware take it from me sebe mimi ni Osebo pa oba Holland ha tembia o Europe uni Ghana o Italy say kase oba no fa Holland hansa no woko tambia oba the KLM beba to oba obi si o skipo na wa transit na woko Italy ya che ne so wa dey say ehfa no da wo Italy na guy no omra out no machire because and there so onim si ya che no obi na ka kire de si ya che no ti nipa ni nim si ya che no onim prison da Holland ha me ti e menya issue e wa ha you know where I am and ha nkrofo timi check and there easy to check you can check the records say ya chi obi say or ye den you can simply see Vimbas unim bientia ebi Osebo emba don't come here and talk so at you say Osebo ba ha oba Europe anum
oba nka normally oba we ba be fa niema and o se the shop ya tum opa monko Ghana so Osebo shop ya tum o Ghana. Sometimes you don't know something. Now about the social media, this guy has been doing this a whole lot of times to people here on social media. Now, Oya no afan hoedi, but Osebo the end I'm promising him what I said to be last because Sanya Mana Dawson, this guy is doing a lot of things to harm people here on social media. Or Tia Sema, I'm telling him, say, we will be the last one upon market and two. Miankasa, what I say, so Osebo nya Krampoa because Ankwasa Semna Dawson. Sa na wudi mirika no abeka ena ya say hwan insraba kojo ya ni say sa mami wuye ena wakoji skaduro sa na nansentem Kwame Eugene aye wono anyom ese wa wi Kwame yogurt nyom aden ye de na wudi social media coins kakra ubenya na de oti abrochire onyiri hunya dwuma all the time na wudi so say achi Osebo ena ya chi no wan eden waye Osebo start by Italy see ya chi no so waye den wa kobokro no ana waye den Osebo ba no wamfa Italy direct oba Holland or a transit to Holland hands and oko. I know that one for a fact and I can speak on that. Aden yanche no what I say yanche no issue enye issue po sebe yama me ho kwan te metimi aka yenua no oba Italy purposely for medical purposes and unfortunately said the enema tie no enti and aye private issue on pese ebeba abontin amankofo hu emra o healy it you don't know keep quiet and talk unim de obi koma keep quiet or no na person we free public domain na me minim deda we nya ne nabusanfo na ama me kwan se menka me kra menka about what he is going and said the woka no because yare de it me to obia enya busanfo na ama me kwan se menka I will never talk about it because I know it will be situation I will be esi no wato ni stores is kwan prekon say prekon a won ne ye koko check ko he Kwame prekon a page nkofo ko ho day in and day out also gina say ato ni store mu obua also send Osebo message and take it to obua o friend no cry ringe ba wonfa because of situation you never know wonim de ekoso wonim de ono na free public domain said the hotel no or per se or you fully recovered answer. Onipa no baby okoda ekra ye woni enkwankwanta. Unim all this wa unim de ye nua no okom. Nyame na na dom kro ogusu ti ase. So ati ase unim de okom. No abetena social media na wo keka nsem say information wate say ache no. Baby a ye che no ho no. Me pa che ko onipa ko ma information no anya wonim baby a ye che na to. Eti bra out na beka. Yes, Yankopon say, Oma Osebo nkwa entena semai na ye ka be ma o ma me ma shu papa sha wo kire me ma life ne ekoso pa Yankopon adanadi na ono so me gidi se wodi nyame di panti Yankopon ebesa ne yare me da asese wadwen pa